Hagajinga lakai hoki World Cup hapring ke India Persia ke Argentina. Haba pai syangan ke jinga lakai ke India kala khorbiang ke namram. Hadin bagala sya prelim hakamat ke Argentina dasar nalai. Padleng bagan ke jingjob ke Argentina kala bani rong sya ke semi final. Hagajinga lakai Serie A pring ke Roma Persia ke Fiorentina. Hagan ke jinga lakai ke Roma kala khor ke namjob. Hadin bagala prelim sok ke Fiorentina hadu saulanot. Padahal kecing lekai udah Malen oleh yoban Thep Hattrick kata oleh yoban Thep haga menit baat penyau san peu ar pada haga menit benriu peu. Haga jing lekai Brasileiro Serie A peringkat Santos Persia eka Mirazol haba pai sya kecing lekai pro ar kali ikan hun kia kai ta Marsigol adu bukot kecing lekai. Haga jing lekai Liga Portugal ha peringkat Porto Persia eka Aroca. Hagan ngi cinga lakai ka Porto kala khur ka nam job adin bagalala bat lem ya ka Aroca da arlonot baria gini ke argol ka Porto kala yo pencap haga menit ka benriu peu nyau pada haga menit ka bapra peu benriu. Haga cinga lakai MLS hapring ka Atalanta Persia ka Sporting KC aba pai sya ngi cinga lakai ka Atalanta kala khur ka nam job adin bagalala bat lem ya ka Sporting KC da arla ka wei. Haga cinga lakai Premier League hapring ka Fulham Persia ka Chelsea. Hagan ke jinga lakai ka ladu joko klub World Cup haus nem baladep ke Chelsea kala yo berpen kijap ningkom tangah ki lai peway sekon leng bau Pedro Henry haga menit ke baar peway uking mulai yo bentap ya ke gulpen ya kai naga bentak Fulham pada haga menit ke basau peway ke Chelsea kala yo biang bentap ya ke gulpen tam leng bau Rogers bar kumjoro haga menit ke basau kendai ke Chelsea kala yo bentap ya ke gul ke balai leng bau Palmer. Pada menit ke basan peway ke Fulham kala yo bentap dia ke gol ke baar hagan ke jinga lekai leng bau Garcia pada adu bukur ke jinga lekai ke Fulham ke klem la asyu ban sikuliang hagan ba ke Chelsea kala la ban pelim dan laila ar hagan ke jinga lekai sedang jongka hagan ke Premier League menta ke Samoy.